Foleni tawni amodi enflebo ma yan fu sigiro la maliko na fukata se maliko wana ma biekari e jouer kalo cliff la samba fla ani mgone saba o bismillah. Kuna fanda mela kunu jouer kalo cliff la samba fla ani mgone saba ministri yelema o kera mali jamana konana o siratige la ministri ta ani kele ulu bora gouvernement la ministri kurata ani saba ulu dona o temene ko fe ministri so saba ulu faralaka ministri so korofla ulu bora nyogona ninga ke ministri so fla ministri saba ulu konni joro fale gouvernement la ministri délégué kele o kera ministri so kundru kele sa ministri yelema o kum konana madame Sidibe de Ousmane Kalanko ministri mogomi koni ale nona bla saudi amadisi savani madame Jawara Awa Paul Diallo barako ministri mogomi koni ale nona bla saudi Fasu Kulubali madame Jaminetou Sangare Kenya ko ministri mogomi ale nona bla odi colonel Assa Bajolu Touré maître Haruna Modibo Touré kuna fani ko ministri mogomi ale nona bla odi Alhamdou ak Iyeni otamane ko fe imam Umaru Jara ale kunye ministre délégué minga bala nyeshine no demenyo nyama mo ko ni mabla ale no langa ale ko nga département ko ni bora gouvernement la piu Mohamed Ould Mohamed izin ko ale ni jago ko ministre mo min blala ale no la Saudi Musa Alassane Diallo Bakari Dumia kenre ale ni baradege ministre mo min blala ale no laudi madame Bakayugo Aminata Traoré o bela jeten tamani ko fe Modibo Keita Seneko ministri mogomi ya ale nona blaudi Alassane Damli Barahima Kamina dugukolo ko ministri mogomi blala ale nona sa ode Imiran Abdoulaye Touré o fene tamani ko fe Modibo Kone sigida lamini ko ministri mogomi blala ale nona sa ode Mamadou Samake madame Wajije Fune Kulubali muso de ale ni demeya ministri mogomi ale nona bla ode madame Mariam Maïgay komi Anthony anyefo onyana choko mina ku madame nana mi ministry so fly minu koni klala ka ke ministry so fly ministry so minga baraku nyashine no Seneko moni aleni bagamara mo klala ninga ke ministry so kerenkereni Seneko ale kama tokelendo ale koni blala bagamara aleni moni ko okama o ko fe ministry so minka baraku nyashine no dugukolo nafuloko kuranko aleni jiko ma o fene klala ninga ke ministry so kerenkereni dugukolo nafuloko ma tokelendo ale kera jiko aleni kuranko o ministry so o bela jele tamani ko fe ayi ka foko ministri yelema ko kuma ko ka ministri minga takali ko ni akiro mine o madame Sidibe de Ousmane o de okum kono na wulila ka do dugu kono yasa ka nyiningal ke ka sekaskelike akola sabula akuma chelu no kosbe bololo ka kadaka ay bara chamangenga onata be ay nyiningaluke ka sekaskeluke o la ay kibaru munusoro akoka o de ko manga kum chelu no kosbe aka ministère o kono na o ko fe la gol karamgo luku munutile no kosbe abulo sabula mi kapu aleni academy olu nyemoya kun kelen no somuga ko aleni seniga ko ye jatemino ko ni ayira ka foko ni bisika ke a boli kunye gouvernement la ni wakati nani kuna fani ni tumi ambulo ministre yelema ale kun akoka ama foko au kambe wakati were oni chiara kuluma jola